Međunarodni programi koji su finansirani iz evropskih fondova poput Kvantifarma, Titana i Ikarusa bili su tema otvorenog informativnog dana koji je održan na Karinom salašu u Srbobranu. Među važnijim projektima koji su predstavljeni je Farmer, pre svega značajan za stočarsku proizvodnju i tiče se upravljanja rizicima. Ovom prilikom prezentovani su i kursevi koji su na raspolaganju poljoprivrednicima, kao i digitalni alati koji mogu pomoći u kontroli ekonomičnosti i kvaliteta proizvodnje. Sa druge strane predstavit ćemo i projekte Titan i Kaeros, to su projekti koje mi kao Foodscale Hub sprovodimo zajedno sa našim partnerima i koji će imati priliku da u narednim mesecima kroz otvorene konkurse koje organizuju predoče, kada je reč o poljoprivredi, o proizvodnji hrani, kada je upotrebi digitalnih tehnologija u poljoprivrednom sektoru i prehrambenom sektoru reč, da predstave mogućnosti bespovratnog finansiranja u iznosima od čak 50, 60 pa i do 150.000 evra, bilo za pojedinačna preduzeća i farmere, bilo za one koji se organizuju u male grupe. Na prezentaciji je rečeno da su digitalne tehnologije nesumnjiva bliska budućnost agrarnih tekovina i neminovnost za svako poljoprivredno gazdinstvo. Primjer uspešne implementacije je upravo Karin Salaš. Radi vojnićin u voćnjaku koristi meteostanicu kao i solarne panele za napajanje pumpi za navodnjavanje i potpuno digitalizovane prečistače za vodu. Solari nam omogućavaju da smanjujemo potrošnju električne energije iz sistema. Jedan dobar softver nam omogućava da ne navodnjavamo napamet, nego onoliko koliko nam je to potrebno i onda kad se to sve sabere, bude jedna ogromna ušteda. I kao konsultantska kuća mi savjetujemo naše klijente da i oni razmišljaju u tom pravcu. Poljoprivrednici koji su na ovo predavanje došli iz cele Vojvodine podrazumevaju da je edukacija i uvođenje digitalnih tehnologija činilac bez kojeg nema uspešnog poslovanja, te je zaključak da su ovakvi skupovi koji uključuju i druženje i razmenu iskustava potrebni i u buduće.